Ćao svima, sada ću vam snimiti afirmacije za mršavljenje. Primala sam i dosta zahteva za EFT za debljanje. Htela sam da vam kažem da možete ove afirmacije da koristite i vi, samo da ih obrnete tamo gde se kaže mršavije i mršavije, vi recite deblje i deblja, jer svaki EFT i sve afirmacije koje su vezane za telo suština njihova je prihvatanje tela, tako da toga ima dosta u ovom EFT-u i ako želite da smršate, i ako želite da se ugojite, i ako želite da vam telo ostane u balansu, svakako možete da se tapkate uz ove afirmacije. Savetujem vam da se tapkate, možete i nekoliko puta dnevno, vidjet ćete nisu dugačke, kratke su, neće vam oduzeti puno vremena, možete ujutro i uveče, koliko god želite možete da se tapkate i možemo da počnemo. Prihvatam puno odgovornost za sebe. Biram da volim i prihvatim svoje telo. I biram da imam savršeno zdravlje. Biram da budem zadovoljna sobom i da duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatim sebe. I sve drugi. Svakoga dana, u svakom pogledu, ja sve više i više prihvatam svoje telo. I osjećam se sve bolje i bolje. Moj metabolizam savršeno radi. I svakoga dana ja sam sve mršavija. Dostižem svoju idealnu kilažu. I osjećam se fantastično. Biram da znam da sam ja mnogo više od mog tela. I dopuštam sebi da budem vitka i zdrava. Sa lakoćom dostižem svoju idealnu kilažu. Za sebe biram savršeno zdravlje, hranim se zdravo i mršavim lako. Svakoga dana moje telo sve više traži zdrave namirnice i gubim apetit za nezdravu hranu. Omogućavam sebi unutrašnji mir. I to me dovodi do idealne težine. I do savršene figure. I zato se osjećam sjajno. Osjećam se zdravo. Osjećam se ispunjeno. I osjećam sreću. Ovaj trenutak je moja nova šansa i biram za sebe savršeno zdravlje. Biram savršene misli i biram savršen život. Telom, umom i duhom. Udahnite duboko i izdahnite. Hvala vam što radite na sebi i time činite da ovaj svet postane bolje mesto. Ljubim vas, ćao!